Hello guys, nongeye kubasuhuza. Akaba ari wa musore wanyu Patrick. Tukaba uyu munsi tugiye kuvuga kuri telefone ku bintu ku ngaruka ziterwa no gukoresha telefone cyane. Hari nk'ukuntu umuntu nyine akunda nko gukoresha tuvuge nk'abana bakunda kuba ku mbuga, usanga akoresha tuvuge nka Facebook. Akoresha nka Facebook cyane, ugasanga afite nka mugenzi we bapostinga hanuza nk'ifoto ikagira like 1000, uyashiraho ukagira nka like 100, ugasanga afite ari gutekereza ibintu byinshi. Nanjye yebayo nashiraga ikagira like 1000, umugenzi wanjye atsumbye iki. None n'abantu turatandukanye, ntabwo abantu turi kimwe. We niwe nawe ni wowe, ntago nawe ntukibaze ko wayipostinze ikagira like nkeya. Niwe nyine abantu nyine baratandukanye, ntago wakigeranya nawe ngo bikunde. Nawe hari ibyo wakora atakora. Ibyo ntabwo aribyo nje kubabwira. Hari akantu nshaka ko tuganireho nko gukoresha telefone cyane. Urabona hari ukuntu umuntu akoresha telefone bigatangira yikoresha gake gake, noneho hari igihe bikujya mu mutwe bikarinda bikakubata. Hahandi umuntu akoresha telefone ku buryo nko nyine atasha nk'iminota atayikozeho, yashira kumva nyine ntabwo ameze neza, arumva yikeneye cyane. Icyo gihe telefone iba yarakubase. Rero nk'iyo ukunda gukoresha telefone cyane, ku munsi ugakoresha nk'amasaha 5, yarakubase aho ngaho, mbese ufite n'ubushobozi wakakwiye kujya kwa muganga bakakuvura ufite ikibazo kiremereye cyane. Ubushakashatsi buvuga ko iyo umuntu akunda gukoresha amasaha 5 telefone buri munsi, havamo ingaruka nyinshi zikabije, ugasanga nko kuba byamuviramo n'urupfu. Ingaruka zo kwiheba, depression, kudasinzira, ibintu nk'ibyo biterwa no gukoresha telefone cyane. Ku muntu ugasanga ntakibona ibitotsi kubera telefone bibaho, ugasanga umuntu bimuviremo no kuba yakiyahura bitewe na telefone. Birashoboka ku muntu bakoresha buri munsi amasaha 5 telefone. Ibyo byakubaho pe, byakubaho. Ntabwo ndi kukubwira ni ibintu nasomye, ntabwo ndi kukubesha. Izo ngaruka zakubaho nimba uyikoresha amasaha 5. Ukuntu washaka ukuntu wajya ugabanya ukayikoresha mu masaha make, byibura nk'abiri, no kuyikoresha ugiye nko gukora ibintu by'agaciro. Apana buri kanya kuyikoresha telefone. Icyo gihe yarakubase, byabaye nyine ikibazo kiremereye kuri weho, ku buryo handi uvuga ati ntabwo isaha yashira nadakoze kuri telefone, iminota 3 bitashira. Aho kimwe ikibazo. Tugiye kureba rero ukuntu wakoresha telefone neza bitakubyara ikibazo. Urabona hari nk'ukuntu bagiye nko mu rusengero, nk'imbere yanyu hari mwarimu ari kubigisha, wowe ukaba wibereye nko kuri chat ufite na bagenzi bawe. Biriya ukwiye nko kubireka telefone ukayifunga, ukamanza wumva ibyo bari kwigisha. Ibintu nk'ibyo umugenzi wawe yaza kugusura mukavugana nta telefone ufite, aho ngaho waba uri gukora uburyo ki, waba uri kubyirinda. Urabona hari ukuntu umugenzi waza kugusura ukamwakira, wowe ukaba wibereye muri telefone uri gucata. Umugenzi wawe icyo gihe ntabwo abifata neza. Urabona nyine utamwitayeho, wibereye muri telefone, kandi ntabwo aba ari wowe. Telefone nyine uba wumva utayishyira hasi. Umugenzi wawe atababaye, umugenzi wawe agiye kumusura kanaka, ntabwo anyitayeho, yabaga yibereye muri telefone, yewe atanyitayeho, ugasanga arababaye. Urabona urubyiruko cyane urubyiruko nyine ukunda gukoresha telefone cyane, ugasanga ari mu mashuri, mwarimu ari kwigisha, ari kugira wari gukoresha telefone mu ishuri.